Lamsugo friends nironi bagai je government job rok te written exam private job joto notification tinini kaisa video go tobai faijak engke nirok video paithak jora nalaidi nironi je khakamani wasokmani rok khlainai wasogui tongmani rok engke nironi tongui tong hangke khlai mawanai haini bagai nirok video paithak jora nalaidi nirok video paithago private job rok nugui manai tabo engke sikang pailago je government job ni full notification ka kaisa kaisa ke sing nagi thanglaigra nai engke nirok ni friends ono je masak share khalidi je government job te private job naitogui tongnai rok ni oro video sogi gan engteng je channel ko tal khongke amai kene support rogoi subscribe khagi tongro laidi nirok like khaimani bisingte ani bakhara busarangani niro update daily amai ke roi tongani bagai engke nirok katal khoba saimia khongi maga je channel katal khorok engke saimia nai daily ni update video go engke private job fan engteng government job fan engteng short notification ke nirok nugui manai bongka sudo information ni bagai engke je tabok title lo alada ke suijak nukla hangke nirok daily update video sara daily update ni sara title nukla hangke full notification je government job ni kabang sokfaijak ni wansokgui haike oro jago joto notification kabang man sokfaijak ke ang nironi bagai je front site go kaisa notification kaisa video go ne notification kabang ke tobai phaigani bagai engke je single ke sajakla hangke nirok comment khaigi sati engke je kabang ke notification kaisa video go ne joto nirok nugui magai sajakla hangke ba comment khaigi bu sadi engke je nironi opinion bom haike sajak bo haino sake sanai engke sing tinini video go sing nagi neligra nai Tripura University ni bukhak tike je notification thangnayo apply khainai ro group B C te group B C position je thangnayo apply khainai 2024 20 December 2024 ro advertise nokormani advertise nokormani no boni apply bu khaigi paimani no tabo written exam ni bagai notification sokaimani post ni bum rongkha assistant security inspector statistical assistant stenographer cook library attendant library assistant hindi typist laboratory attendant omorok ongkha je thangnayo apply khainai rok 15 February 2025 ni Saturday ni somoyo Saturday o exam maronai Tripura University o time ongkha 9 am ni simik 12 noon jora exam ongnai tei lower division clerk LDC tei MTS multitasking staff ni go je apply khainai rok ongkha 16 February 2025 ni Sunday ni dino ongnai exam time ongkha 9 am ni siming 12 noon jora ongnai tei 3 pm ni siming 6 pm jora teisa chengjak khinai MTS ni ingke jaga thaingkha Tripura University go nongnai sudo Tripura University go noti najakmani vacancy haini bagai Tripura University go exam cholenai shortlist candidate for the following posts will be called for skill trade test. The list of shortlisted candidates will be displayed in Tripura University website on 20 February 2025. Schedule for skill trade test is stated here below. The candidate shortlist ngai rong nong get trade test the skill test ni bagai computer typing test rong ni bagai ring horjanai website of nirok nugui manai je exam qualify ongjak rok no hingke 20 February 2025 ni go website o nirok nugui manai hingke je trade test maronai borok ongkha assistant cook typist hindi typist laboratory assistant stenographer laboratory attendant lower division clerk omorok ongkha 20 February 2025 ni 10 am ni siming skill test haiko trade test najangnai jaga thai Tripura University go nangnai MTS ni ingke 3 February 2025 ni Sunday ni 10 am o onginai Tripura University go nangnai venue of the test shall be in Tripura University only sudu jaga thai Tripura University go nangnai te oino bare go ongya khanai ingke je thangnai apply khainai rokni bagai information omono ingke je nironi friends ong saimaya ko apply khaijak ngi tongnai rok ingke broni oro sogigani bagai video je marsok share khailai di amai kene ingke
ke nirok no omai ke dele nang information rogit nonai nirok channel by jefron krwngdi tonglai di ei channel Tripura job sangka nirok ni bagai jefron information government job te private job te school college ni update rok joto notification rok nugui manai o kaisa jaga no joto notification rok nirok nang telin chaito gui tongo rogani bagai ani bagai jefron nirok nagi tonglai di information rok nagai sigi tongani bagai te job no government job te private job no khayani bagai interest tonglai rok ni bagai apply khai ni rok saimane apply khai ni bagai je pheri next update no sang nagi ne lainai je government job tini notification full ke nagi ne lainai among ka te kaisa notification agriculture insurance company of limited india limited ni bukhak te notification sokai mane oro jaga 55 jona vacancy tulang jangnai online to apply khlai manai 30 January 2025 ni siming start khlaijagai 20 February 2025 jora online to apply ma khainai online apply khaigani bagai fee ingkha 200 taka ke maronai je ST roni bagai online exam cholenai written exam March hai ke ba April lo exam ngai website of nirok exam ni bagai information rok mangai dongnai website ingkha www.aicufindia.com o website ro hake nirok information rok hai ke ba final date rok or jaga kono written exam ni bagai nugi manai download khaigani bagai admit card 10 din ni sikango je exam 10 din ni sikango admit card download khaigani bagai nirok website ro nugi manai online pre recruitment training for SC ST PH candidate rok ni bagai 10 din ni bobo sembo haine ingke je tabo vacancy rok wise ingkha total vacancy fresh the backlog vacancy wise ingke je category wise ST ni go 5 ST ni go 3 backlog ingke 3 ST ni go omai ke tongnai vacancy rok ingke jeng phari je important on nagi nelainai qualification busake nangnai bohai rono busang phari kisa nagi nelainai educational qualification generally songke post graduation ngani nangnai MA khlaijak ngani nangnai science ngani nangnai ake eligible ngai o post no apply khaigani bagai specially songke te alada post bo tongo te qualification bo alada ma ke tongo ngini rok ni qualification matching tongke ba apply khai manai bachelor degree master degree in statistics mathematics omo hai subject ngai tongnai rok ke o post no apply khaigani bagai eligible ngai ST roni bagai 50% mark ngai tongke apply khai manai sanjang mani ingke 60% apun ST roni bagai relaxation sohoke 55% ingke apply khlai manai bachelor degree hai ke ba master degree any discipline from a recognized university with 60% mark ngai tongnai rok 50% mark ngai tongnai rok ke eligible ngai sajang mani information technology go ingke qualification BE hai ka BTech ME MTech computer science information technology MCA from a recognized university in minimum 60% mark hai ke ba 55% mark ngai tongnai rok ke oro apply khlai manai information technology wa essential skill with supporting certification at least in any one of the value mentioned skill software development je oro jaga ke skill ok nongani bagai sajang mani bom hai tongani skill tongani nangnai bo hairona sajang mani java python android ong hairo mobile app ong hairo ni developer skill ni tongui tongnai rong ke belai ke janai ngitabo relaxation no changnai hangke ST roni bagai 5 years relaxation bo tongnai relaxation to joto jaga kono je government rule tongma hai ke nangnai 5 years joto no saimao kitabo boni syllabus te topic rok no kisa chang nagi nali finai je important bom hai ke fainai bohaironi total mark 200 mark ni exam ngai interview rok bo cholenai interview rok bo najangnai ingke generally so ingke test of reasoning go objective type ke question fainai 40 question te 40 mark ni hai ke fainai hindi hai ke ba english by language by exam roge manai duration ke 120 minute nai exam o english language test general current affairs and insurance awareness
माहायरनि टपिक रकबो फायनाय डिस्क्रिप्टिव टाइप केबो फायनाय इंग्लिश टेस्ट बाय इसे हायकेबा प्रेसिस हायकेबो डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्जाम बो चलेनाय 10 मैक्सिमम मार्क 10 मार्क नि दुईटा क्वेश्चन फायनाय शुद्ध इंग्लिश बाय कैसे रगि मानाय और जागा अंके जेते कैसे सेकंड नंबर अंके एक्चुअल अंके टॉपिक रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज जनरल current affairs and insurance awareness quantitative aptitude and computer literacy हायरनि बो फायनाय जे essay writing phrases रगबो फायनाय जे टपिक तंमानि ननि रग नागै परेखे सहज जानाय एग्जाम रगानि बागै इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी को बो टॉपिक रगनखा रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज जनरल current affairs and insurance awareness quantitative aptitude professional knowledge descriptive English test essay and phrases amongka descriptive type के क्वेश्चन फाइनाय दुईटा क्वेश्चन फाइनाय 10 मार्क नि बागै शुद्ध इंग्लिश लैंग्वेज पे कैसे रगै माने 30 मिनिट नि बागै नेगेटिव मार्क बो दंनाय 4 ता सायां हांके 1 मार्क काट खलायजांनाय ब्लैंक के खलाइला हांके पेनाल्टी रक खलाइजा याखानाय जे मानिया न अंके ब्लैंक के खलाइके जानाय अंके इंटरव्यू नि बागै इंटरव्यू रक बो रिंग हरजांनाय एग्जाम क्वालिफाई खलाइ पाइमानि परे मैक्सिमम इंटरव्यू 50 क्वालिफाइंग के एलिजिबल फॉर फाइनल सिलेक्शन इन फिक्स एट 25-50 ni bisingo 25 karola hangke qualifying nai selection process rongka mo haike khlaijak nai CBT computer exam aronai nirok waisa banpore interview khlaijak nai mo haike duita process bai selection rok khlaijak nai exam ka Agartala gong nai je Tripura ni nai borok rongke exam center Agartala gong nai nirok nugui makana Tripura ni ke Agartala डाउनलोड खाइगै मानाय एडमिट कार्ड रक जेरो वेबसाइट निरंनो SMS नि बिसिंतै हायखबा ईमेल नि बिसिंतै निरंनो साख्लाय जांनाय जे एडमिट कार्ड नखर फरो हंके एग्जाम नि बागै कॉल लेटर डाउनलोड खाइगनि बागै साख्लाय जांनाय हंके निरक जे इंटरेस्ट दंनाय रक क्वालिफिकेशन मैच संगै दंनाय रंके अप्लाई खालायदे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी नि बखकते नोटिफिकेशन के अमोनि अपडेट तो आसं नंगनाय जे नेक्स्ट अपडेट नोटिफिकेशन न फादि चंगनाय गिनालि फिनाय के निरक बिदिनो पाइथा जरा नागि तनाय दे निरनि जे खाकामानि निरनि साजांमानि जे अंगै तंकेबा एप्लाई खालायदे अमन काते कायसा नोटिफिकेशन त्रिपुरा यूनिवर्सिटी त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमिशन नि बखकते के नोटिफिकेशन सफाय माने ऑनलाइन ते एप्लाई खागनि बागै साख्लाय जांमानि वैकेंसी रंका ते क्वालिफिकेशन रंका जों बाहेरावनो बनागि नेलायनाय असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप ए गेजेटेड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नि बखकते के लांजांनाय वैकेंसी यूआर निगो 87 एससी निगो 24 एसटी निगो 90 अमहाय के टोटल वैकेंसी 201 जना वैकेंसी तिलांजांनाय जे इंडिया नि बरक अंगै तंनाय रक जतो एप्लाई खालायगि माने त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमिशन नि बखागो और जागा को लेवल नाय 10 सैलरी तंनाय 57,700 नि सिमिं स्टार्ट खालायजागै 1,82,400 जरा सैलरी रक तंनाय वैकेंसी जे सब्जेक्ट रक फोरोंजांनाय सब्जेक्ट रकनखा बेंगली इंग्लिश एडुकेशन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस फिलॉसफी संस्कृत इकोनॉमिक्स फिजिकल साइकोलॉजी हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स ह्यूमन फिजियोलॉजी जूलॉजी बॉटनी कॉमर्स फिजिकल एजुकेशन ETCE environment science geography defense study sociology हायरंखा को सब्जेक्ट रको मा फोरोंनाय हायनि साख्लाय जामानि के जे सब्जेक्ट न नाजाखंगै तंनाय रक खलायगि मानाय क्वालिफिकेशन दंना संता बनागि नेलायनाय एप्लाई बो फनसिं खलाय मानाय वेबसाइट बो प्रो एप्लाई खलायगि मानाय बाहेरावनाबो जों किसा नायलायनाय बिदिनो पाइथा जरा नागि दंलायदि एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री गनाय
50% mark ngai tongnai ro apply khlaigi manai je net slate khlaijak ngai tongnai ro hingke belai ke janai PhD khlaijak ngai tong hangke nirok tei buni oni bagai kahangnai hingke tabo exam ni bagai relaxation age relaxation ke 5 years relaxation to joto saima ke bohino to sagana nanglia hingke phaidi jeng tabo apply khaigani bagai 40 years ora tei 45 years ora ngai tongnai ro hingke apply khaigi manai boni last date 7 March 2025 ni 5:30 PM jora apply khlaigani bagai website of blog close khlai rojangnai afrongke score hingke 100 ni tei interview 15 ni omhaike khlaijangnai merit list omhaike te khlaijangnai online te apply khaigani bagai 11 February 2024 ni siming start khlaijagai 7 March 2025 ni 5:30 PM jora apply khlaigi manai online te apply khlaigi manai hingke je thangnayo sorry OTR registration khlaijak hingke one time registration khlaijak ngi tongkhe noni email ID by password login khlaike direct apply khlaigi manai je khlaijaya khongui tongnai rongke OTR registration khlaidi Tripura TPSC ni website o hagai haike apply khlai manai hingke je katal korok to saimia khongnai OTR registration ma khlainai haike one time registration haike khlaike apply khlai manai je khlaijak ngi tongnai rok to login khaike apply khlai manai the fee rok ke general rok ni bagai 400 rupees mar hornai ST rok ni bagai hingke SC ST BPL candidate rok ni bagai 350 fee maronai omongka refundable non refundable te rang philogui maya kanai hingke tabo interview go te bahai rok ni bagai singnai lefinai criteria for shortlisting of candidate for interview for the post of assistant professor in college orongke graduation ni bahai telangjana 80% ni saka ngai tongnai rok 21 mark 60% ni tola 19 mark omhaike score rok khlaijangnai hi sajakmani MPhil post graduation rok boha ke khlaijangnai MPhil 7 mark PhD 25 mark omhaike khlaijanai score rok je teaching experience dongoi tongnai rongke 10 mark research publication rongke 6 mark omongke total exam sarake omhaike khlaijangnai merit list rok omhaike tiklaijangnai kini rok sawi mankhana jeni rok ni qualification omhaike ngai tongnai rok mark omhaike khlaijangnai 80% ni saka ngai tongnai rok 20 mark manai total 100 ni score khlaijangnai o jagao 100 ni khlaimani jagao joto ni rok ni ngai tong hangke ni rok 100 ni 100 phana magi mage omhai hingke PhD khlaijak hingke to 25 mark add khlaijangnai MPhil khlaijak ngai tongke 60% ni saka ngai tongke 7 mark add khlaijangnai hingke total bahai phainai omhaike ni rok hisab khainai di general qualification hisabai hingke oro jago written exam aro yakhanai omhaike na net slate khlaijak ngai tongnai rongke haike mark rok add khlaijangnai hi rojak tongmani hingke ni rok buchi khana hi kha khaige omhaike ne tilangjangnai exam royagai omhaike mark add khlaijangnai hingke phaite next update ono jeng naginai pisinai jeng tabo phanai laisinai daily ni update notification o private job phanangteng government job phanangteng je kuno short notification ke sokaimani no sadi jeng tabo naginai laisinai amongka short notification ke jeni rokna information rogani bagai simina nirok full notification hi zero rogo tabo bahai ke apply khainai bahai rokni bagai saimia khom bahai rok ke nirok daudung yang nai haini bagai nirok kahang ke khanadi nirok kahang ke clear ke khanala hang ke buchinai recruitment notice application in plain paper for 1 number post of ASHA facilitator under Padmapur UP
UPHC from local resident of Dharmanagar municipality area is invited within 5 days from publication of advertisement. The candidate must have an educational qualification of high secondary pass. The publication application should be submitted in the receipt section of Office of the Chief Medical Officer. The more term and condition, please contact the the Chief Medical Officer, Dharmanagar, North Tripura. Okay, nirok Simon kana bujikna. Omono apply khaigani bagai post ni bamung khoroksa tongnai asa facilitator Padmapur UPHC local Dharmanagar area go tongui tongnai rok municipal area go je Dharmanagar area go tongui tongnai rongke 5 dini bisingo je Dharmanagar area ni go tongui tongnai rok simino apply khagi manai asa ni bagai Padmapur UPHC yang tui telangjang nai jetabok notification tini nokhormani 5 dini boni last date asuk joran tongnai qualification ke 12 pass ngani nangnai nirok document submit khaigani bagai Office of the Chief Medical Officer oroja office o thangdi ake Dharmanagar ni North Tripura district o jaga Chief Medical Officer by malaigai contact khlaigai nirok apply rok khlai manai okay nirok Simon kana busikana nirok doubt kroi kana hi kha khaiga Dharmanagar ro je Dharmanagar Padmapur UPHC oro jaga go jetlangjak mani nirok o jaga go thangai malaidi okay Chief Medical Officer by malaigai Dharmanagar North Tripura go thangai malaike nirok apply khlai manai UPSC or jaga go thang UPHC local resident of Dharmanagar municipal area go je tongui tongna or jaga ni je area go tongmani je asa ni telangjang nai ahi saidi eke apply khlai manai plain paper bron oro manai application form rok eke bono fill up khagi apply khlai manai inke 12 pass songjak ni tongnai rok apply khlai di je interest tongnai rok receive khlaijang nai di nirok no tese sapi ge barbana application je apply khaigani form rok brok receive khlainai Chief Medical Officer bon office o tongnai hake receive khlainai je or jaga ni boro rok tongnai brok receive khlainai Office of the Chief Medical Officer or jaga thangai yachak jangnai inke fari ten next update nalifinai Amongka Tripura University Tripura Public Service Commission je testing ni rongno notification romani higher education department ni bakak tikit langjang nai hi inge bono to te jeng nagani nanglia the next update nalifinai advertisement the district disaster management authority DDMA Sipahijala district has decided to select civil defense volunteer for disaster management activities and others elite activities from this time to time Engke omo post ni bagai telangjang nai nirok apply khaigani bagai disaster management section from 5 February 2025 ni siming 15 February jora je office time tongmani go malaigai apply khlaigi manai SDM office o thangai disaster management section o thangke apply khlaigi manai je Sipahijala district o tongui tongnai rok Amongka district magistrate and collector office o thangdi Sipahijala district ni Bisramganj or jaga go thangke o post no apply khlagi manai nge detail ke siwani bagai subdivision je ni rok tongani or jaga go malai ke chanai interview rok o jaga date rok suijak tongo ni rok thangai sekang malai ke chanai or jaga full notification ke krei ba ni rok no sagai malia Omongka ni rok no short notification information kaisa ni rok nang rogo ani bagai je saimi ya rok ni bagai office o thangdi eke saimangani bagai qualification class 10 pass ngani nanai te living certificate rok matlang nai or jaga sajak tongmani ani bagai hapana ni rok chala boroi joto apply khlai manai 18 বছর ni siming 30 বছর ngai tongnai rok ke apply khlai manai ke 5 February
tei 15 February jora apply khlaigani application rok yasajak nai SDM office o thanglai di jani Bishalgor Jampui Sunamura area go te tongui tongnai rok kini rok office o thangui malai ke belai ke janai ingke pati te next update rok nai fisinai electrician chai নতুন দোতলা বাড়িতে পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক ওয়্যারিং এর জন্য ইলেকট্রিশিয়ান চাই তাবো কতাল দুইতলা নক তাংজাক omhaini bagai wiring khaigani bagai electrician borok najaknai ingke je khaigani interest tongnai rong ke wiring khaigani bagai je knowledge tongnai rong ke contact khlaigai nirok khlai manai mobile number angka 7005710817 oro number ok krwngdi haike nirok wiring khlai manai the next update nalinai driver wanted travel agencies jonno ekjon obhiggo ebong নির্ভরযোগ্য ড্রাইভার নিয়োগ করছি আগ্রহী প্রার্থীরা অনুগ্রহ করে ওর মোবাইল নম্বরও কন্ট্যাক্ট লাগে ইনকে তাবো যে ড্রাইভার খাইগানি বাগৈ ইন্টারেস্ট দংনাই রক খরকসা ক্লাংজাংনাই ড্রাইভার নিগো যেমু সগুই দংনাই রক মোবাইল নম্বরও কন্ট্যাক্ট লাগে 9863581538 ওর নম্বরও কল খাইদি ইনকে নেক্সট আপডেট নালিনাই লোক চাই ওষুধের দোকানের জন্য লোক চাই শিবনগর আগরতলা oro jaga location nai agartala area go শিবনগর ni go je bithi dugan tongmani go khaigani bagai dugano tilangjak tongo or jaga ni rok khlai manai je khaigani interest tonai ro contact number ro contact khlai di 8729819966 ayake bate kaisa 9436521895 or number ro krwngdi bithi dugano samung khaigani bagai the next update nalinai kormi chai agartalar গোটা মশলা ও ড্রাই ফ্রুটসের রেসিন রেডিক্স মার্কেটিং এবং ডেলিভারি একই সাথে করার জন্য লোক প্রয়োজন বাইক থাকা আবশ্যক আগরতলা গোটা মশলা ড্রাই ফ্রুট omhairokni no marketing go khaigani bagai delivery rogani bagai samungo khaigani interest tongnai rok ke contact khlai di bike tongani nangnai haike contact khlai manai o samungo go mobile number angka 8974662799 or number ok krwngdi next লোক চাই আগরতলা শহর স্থিত মেডিসিন রিটেল শপের জন্য একজন অভিজ্ঞ লোক চাই এক্সপিরিয়েন্স লোকরাই যোগাযোগ করুন মেডিসিন বিথি দোকানো সামুং খাইগানি বাগৈ খরকসা এক্সপিরিয়েন্স গনাং ওংনাই রক কাইসানো ख्लाइगि मानाय हाइके कन्टेक्ट खालायदि मोबाइल नम्बर अंका 9233979345 और नम्बर krwngdi te kaisa अंका 7005160966 o कन्टेक्ट खालायदि खाइगानि बागै the next job vacancy Sales executive graduate interested person candidate contact very soon Tushar Motor Yamaha Bisramganj Bishalgor Sales executive nigo khaigani bagai je Yamaha company showroom o khaigani bagai graduation angjak ngani nangnai amongka Yamaha showroom o Tushar Motor o makhlainai sales executive nigo je interest tongnai rok contact khlaidi daiti ni contact khlaike ni rok mangai manai ingke video no nugui lerei ni rok contact khlaila hangke maya rok ndi manai maya rok phanangnai tani hongke joto samungnai tugui tongo vacancy pungi thangke maya khanai kharoksa vacancy ni bagai ani bagai ni rok video no nuke daiti contact khlaidi khaigani interest tongke mobile number ro contact khlaidi 9862583760 ayake bate kaisa 7005014777 और नंबर of contact लाइदि तुषार मोटर यामाहा बिशामगंज बिशालगढ़ और जागागो जे यामाहा शोरूम तंगनिगो अंगनाय ते नेक्स्ट अपडेट नालायनाय अमंका जे टेसिंग नि नोटिफिकेशन रमानि रिटेन एग्जाम नि बागै त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि बुखाक्तिके जे जॉब तलांगजाक मानि थांनायो 2024 नि डिसेम्बर नि नोटिफिकेशन o तलांगजाक मानि
afro je thangna apply khainai rok nono to tei sakani nanglia hinkhe je tini update ase nang sinai rok channel o kotal khonke subscribe khaigui tonglai tei omhaike daily update mangui tongani bagui government job phanangthang private job phanangthang daily omhaike ni rok notification mangui ni tongnai information hinkhe haike ni rok bo like khaidi share khaidi support rogui tongdi haike ani bukha rok bwsarangkhe ni rok update rogui tongani bagui hinkhe jotono hambai.